Reka dutemberane mu mujyi urimo ibikorwa remezo bihagaze akayabo kasaga miliyari 300 z'amafaranga y'u Rwanda. Uwo mujyi si Kigali, si Rubavu, si Kamonyi, yewe si na Rusizi. Bita byumvikana cyane kuko bisanzwe bimenyerewe ko umujyi wa Kigali ari ubarizwe mu bikorwa remezo bihagaze amafaranga menshi cyane. Dusangamo nk'amahoteli meza, inzu z'imyidagaduro, amastade, imihanda, presidence ndetse n'ibindi byinshi. Aha ushobora kuba wakeka ko n'igikorwa remezo gihenze ku butaka bw'u Rwanda cyaba giherereye muri uyu murwa wa Kigali. Igisubizo na kemangwa ni oya, kuko iki gikorwa remezo ntigiherereye habe na gato muri uyu mujyi wa Kigali. Ahubwo bizagusaba kugenda nibura ibirometero 42 werekeza mu majyepfo y'uyu murwa wa Kigali. Ikaze mu murwa uri mu bikorwa remezo bihagaze akayabo k'amafaranga asaga kuri miliyari 300 z'u Rwanda mu mishinga 9 gusa. Aha niho dusanga igikorwa remezo gihenze kurusha ibindi muri ubutaka bw'u Rwanda. Icyo nta kindi ni Bugesera International Airport, cyaje kuba cyahindurirwa izina kikitwa Kigali International Airport. Iki kibuga cy'indege cya Bugesera kikazaba kizuzura gitwaye akayabo kasaga kuri miliyari 2,500 z'amafaranga y'u Rwanda. Aya akaba kubye inshuro 5 ku nyubako ihenze hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ariyo Kigali Convention Center. Kandi ikindi kibuga cy'indege cya Bugesera kikazaba gikubye inshuro zisaga kuri 14 ku kibuga cy'indege gisanzwe cya Kigali mu kwakira abagenzi mu gihe cy'umwaka umwe gusa. Ikibuga cy'indege cya Bugesera nicyo zuzura kizaba cyakira abasaga kuri miliyoni 14 mu gihe cy'umwaka umwe gusa. Mu gihe ikibuga cy'indege gisanzwe cya Kigali cyakiraga abagenzi basaga kuri miliyoni 1 mu gihe cy'umwaka. Byanze bikunze ahazavumburwa undi mujyi karabutaka bitewe nuko hagaragara ibikorwa remezo bihagaze akayabo kasaga kuri miliyari 400 z'amafaranga y'u Rwanda. Mwibutsa ko yari Kigali Legend, kandi subscribe nonaha dukomeze tubane muri video zigiye zitandukanye. Ngaho nyemerera tubanze turebere hamwe ibindi bikorwa remezo biri kuri ubutaka bw'akarere ka Bugesera bihagaze akayabo k'amadolari menshi. Mu karere ka Bugesera tuhasanga ishuri ry'icyitegererezo ku rwego mpuzamahanga, aho rikaba rihagaze agaciro ka miliyari 25 z'amafaranga y'u Rwanda. Iryo narindi ni ishuri ryitwa Intare School. Iri shuri rikaba rifite amateka akomeye y'ibihugu bibiri hagati y'u Rwanda na Uganda, bitewe nuko iri shuri ryizwemo na perezida w'igihugu cy'u Rwanda ariwe Paul Kagame ndetse na Yoweri Kaguta Museveni, perezida wa Uganda. Ishuri ry'Intare School rikaba ryarubatswe cyangwa se ryarashinzwe ahasaga mu mwaka wa 1956. Kikaba riherereye mu murwa wa Mbarara mu burengerazuba bwa Uganda. Perezida Paul Kagame akaba yarize muri iri shuri ahasaga mu mwaka wa 1972 kugeza mu mwaka wa 1976. Naho mu gihe Yoweri Kaguta Museveni, perezida wa Uganda, we yize muri iri shuri guturuka mu mwaka wa 1962 kugeza mu mwaka wa 1966. Mu gihe mu mwaka wa 2019 iri shuri ryaje kuba rifungurwa mu karere ka Bugesera, abo ni mu gihugu cy'u Rwanda. Undi mushinga uhagaze akayabo k'amafaranga menshi mu karere ka Bugesera ni isoko y'amazi Kanzenze Water Treatment Plant. Urwo ni uruganda rutunganya amazi asaga kuri metero kibe 40,000 mu gihe cy'umunsi umwe gusa. Zigera kuri metero kibe 30,000 zoherezwa mu mujyi wa Kigali mu duce nka Kicukiro, Remera, Kimironko, Kabeza, Kanombe ndetse na Busanza. Izindi metero kibe zisigaye zose birumvikana ko zisaranganywa muri aka karere ka Bugesera. Akaba ari uruganda rutunganya amazi yanduye ava mu Kagera. Ubwo rukaba rwaruzuye rutwaye akayabo kasaga miliyari 70 z'amafaranga y'u Rwanda. Undi mushinga uhagaze akayabo kasaga miliyari 100 z'amafaranga y'u Rwanda wubatse mu karere ka Bugesera ni ishuri ryigisha amasomo ajyanye n'ubuhinzi, RIKA. Iri shuri rikaba ryakira abanyeshuri nibura 80 mu gihe cy'umwaka umwe.
iri shuri rya Rika akaba ari kubakwamo aho gutunganyiriza imbuto seed processing farm, ho hakazaba hazatwara miliyari 15 z'amafaranga y'u Rwanda. Kugira ubyumve neza, iri shuri hamwe ryose ubwo rizaba rifite agaciro k'amafaranga asaga kuri miliyari 115 z'amafaranga y'u Rwanda. Reka dufata agataxi k'ibihe unyemerere twerekere mu majyepfo y'umujyi wa Kigali, aho akaba mu ntara y'Iburasirazuba mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Aho n'ahandi ni mu karere ka Bugesera, aho n'ahari kubakwa ikibuga cy'indege gishya cya Bugesera International Airport. Kuva mu mwaka wa 2010 byagaragaye ko ikibuga cy'indege gisanzwe cya Kigali cyabaye gito. Ubwo inama yateranye bakiga ku cyakorwa nibwo gushaka ahantu heza hagutse kandi hatari kure y'umurwa wa Kigali hatuwe n'abantu bake. Aho n'ahandi niko guhitamo Bugesera. Ikibuga cy'indege cya Bugesera nicyuzura kizaba cyakira abagenzi nibura basaga kuri miliyoni 8 mu gihe cy'umwaka. Imyaka izagenda yicuma, ikibuga cy'indege kiguma kwaguka nibwo kizarangira cyakira abasaga kuri miliyoni 14. Kugeza iyi saha ikibuga cy'indege cya Cairo nicyo cyakira abantu benshi muri Afurika. Ikibuga cy'indege cya Cairo kikaba cyakira abagenzi basaga kuri miliyoni 20 mu gihe cy'umwaka. Bishatse kuvuga ko iki kibuga cy'indege cya Bugesera nicyuzura neza kizaba nacyo kiri mu bibuga by'indege bitanu muri Afurika rusange byakira abantu benshi cyane. Ku bushobozi rusange kikaba gikubye inshuro 10 ku kibuga cy'indege cya Kanombe. Ikibuga cy'indege cya Bugesera ni umushinga uhagaze akayabo ka miliyari 2 z'amadolari. Mu mafaranga y'u Rwanda ukuntu twabivuga kugira ubyumve neza ni triliyoni 2.8, cyangwa se tukavuga ko ari miliyari 2,800 z'amafaranga y'u Rwanda. Kikaba ari cyo gikorwa remezo kigeze cyubakwa kuri ubutaka bw'u Rwanda gihagaze akayabo k'amafaranga menshi y'amadolari. Baramutse ugereranyije n'inyubako yenze cyane mu Rwanda, Kigali Convention Center, wasanga kikubye inshuro zirenga kuri 5 mu gaciro k'amafaranga. Indi mishinga yose watekereza nk'imishinga y'ingufu, inyubako z'imyidagaduro, amashuri, nta n'umwe ushobora kuburengeje akayabo kasaga kuri biliyoni 1 y'idolari. Ubu wakibaza ese izo miliyari z'amadolari u Rwanda ruzazikura he? Wijya kure mu bitekerezo kuko uyu mushinga ntabwo uzishyurwa n'igihugu cy'u Rwanda gusa. Kugeza iyi saha u Rwanda rwamaze kubona umuterankunga ufite imbaraga kandi ushoboye ari we Qatar Airways. Bikaba biteganyije ko faze ya mbere y'ikibuga cy'indege cya Bugesera izarangira kubakwa hasaga mu mwaka wa 2026, aho iki kibuga cy'indege cya Bugesera kizarangira cyakira abasaga kuri miliyoni 8. Mu gihe faze ya kabiri yo izarangira hasaga mu mwaka wa 2032, kikazasiga ikibuga cy'indege cya Bugesera cyakira abagenzi basaga kuri miliyoni 14 mu gihe cy'umwaka umwe gusa. Ndagushimiye wewe twabanye kuva ku ntangiriro z'iki kiganiro. Mwibutsa ukande subscribe dukomeze kujya tubana muri video z'ubwenge zigiye zitandukanye tugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Ciao ciao.